Inshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda cyane. Urumva radiyo ijwi rya Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ikaze kuri radiyo yanyu. Ku gicamunsi cyo ku cyumweru ijwi rya Amerika yahuje ku mugaragaro Jacques Muhire wari umaze imyaka igera muri 30 yaraburanye n'umuryango we. Kuri uyu munota w'ibirori bikomeye byo kwakira umuvandimwe wanjye Muhire Jacques, umwe wenyine mfite kuri iyi si, umutima wanjye ufite ibyishimo utabasha kumva. Uwo ni Ingabire mushiki wa Muhire. Imvururu zakurikiye amatora muri Mozambique zibasiye n'impunzi z'abanyarwanda batuye muri icyo gihugu. Abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces RSF ejo kuwa mbere bakoze umukwabo muri Sudani y'Uburasirazuba bushyira hagati mu gihugu. Naho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Vice Perezida Kamala Harris yavuze ko agiye gukoresha ibizami byerekana uko ahagaze mu mutwe kandi ko azasaba na Donald Trump kubikora. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta zitandukanye za hano muri Amerika zimaze iminsi zitangiye gutora mu matora rusange ya 2024. Perezida Joe Biden ejo yatoreye muri leta ya Delaware akomokamo. Inkuru tugezwaho na Tim Harris ishimwe. Perezida Joe Biden yahisemo gutora mbere y'igihe kandi atorera muri leta ya Delaware ahitwa Wilmington hafi y'aho akomoka. Ni ibihe biteye agahinda kuri Biden wafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa bye byo kwiyamamaza mu kwezi kwa karindwi. Yivanye muri iyi nkundura y'amatora kubera impungenge zari zikomeje kwiyongera kubera ubuzima bwe, hakiyongeraho ko nabo mu ishyaka ry'abademokrate nabo bari bahangayikishijwe no kuba agaragara nk'udafite ubushobozi bwo gutsinda Trump wahoze ari perezida. Biden yaganiriye n'abatora ubwo yari kumwe nabo ku murongo ndetse afasha no gusunika umukecuru ari mu kagare k'abamugaye nawe wari waje gutora mbere y'itariki ya 5 y'itora nyirizina. Biden yamaze iminota igera kuri 40 ari ku murongo ategereje, aho yari ameze nk'umuturage usanzwe kuko nawe yatanze ibyangombwa bye bimuranga ngo bisuzumwe mbere y'uko yemererwa gutora. Nyuma umukozi wo mu biro by'itora yamusinyishije ku ifishi y'itora ahita atangaza ko Perezida Biden agiye gutora. Abaje gutora ari ubwa mbere bagaragaye nk'abatangajwe no kubona Perezida Biden ari ku murongo nkabo, batangira gusakuza kubera ibyishimo. Mu gihe cy'imyaka myinshi ishize uretse mike gusa kuva mu mwaka w'1970, Biden yakunze kuba ari mu nshingano z'akazi gafitanye isano na politiki, aho yakunze kugaragara yiyamamariza umwanya runaka. Ariko muri uyu mwaka ibyiringiro bye yabihariye abakiri bato. Muri iki gihe Perezida Biden acyuye ikivi cye, Vice Perezida Kamala Harris watoranijwe na Biden ngo abe ari uhagararira ishyaka ry'abademokrate, ashaka kuba ari we mugore wa mbere w'umwirabura ndetse n'umuntu wa mbere ukomoka muri Aziya y'Amajyepfo ushobora kuba perezida. Kuri uwa gatandatu nibwo muri leta ya Delaware batangiye gutora mbere y'itariki ya 5 y'ukwezi kwa 11 aho amatora nyirizina azaba. Vice Perezida wa Amerika Kamala Harris yavuze ko hagiye gukoresha ibizami byerekana uko ahagaze mu mutwe kandi yiteguye no gusaba Donald Trump kubikora mu gihe guhatanira umwanya wa perezida wa Repubulika muri iki gihe bimeze nk'urugamba. Tim Harris ishimwe arakomeza. Guhatanira umwanya wa perezida hano muri Amerika birimo gufatwa nk'urugamba rukomeye, byumvikanisha ko ari ngombwa kureba niba ubuzima bwo mu mutwe bw'abiyamamaza buhagaze neza. Vice Perezida Kamala Harris yakunze kumvikana avuga ko uwo bahanganye Donald Trump kuri ubu ufite imyaka 78 ari we muntu ukuze kurusha abandi biyamamarije uyu mwanya, ku buryo adakwiye kongera kuyobora igihugu kuko agaragara nk'ugenda ata umutwe. Hagati aho Donald Trump wigeze kuba perezida aherutse gutuka Kamala Harris uherutse kuzuza imyaka 60 ko ari igicucu kandi ko igipimo gifatirwaho nk'urugero rwo gupima ubwenge cye kiri hasi. Amaperereza y'uhabwa amahirwe akorwa yerekana ko aba bombi bari mu rugamba rwo gushakisha intebe yo kuba perezida wa Amerika baregeranye cyane ku buryo bigoye kumenya uzatorwa. Mu kiganiro na televiziyo CBS ya hano muri Amerika, Vice Perezida Kamala Harris yabajijwe niba ibyo bizamini byo gupima uko ubuzima bwe bwo mu mutwe buhagaze azabyemera nk'uko Trump yabisabye ku mbuga nkoranyambaga, yemera nta shiti. Ndetse arenzaho ko nawe azamusaba kubikoresha, yumvikanisha ko uyu bahanganye arushaho kugenda ahungabana kandi nta gahunda ifatika afitiye abanyamerika. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mozambique Podemos ejo ryatanze ikirego gisaba ko amajwi yavuye mu matora yongera kubarurwa. Ibi byatumye haba imyigaragambyo n'urugomo nyuma y'uko bitangajwe ko ishyaka riri ku butegetsi ari ryo ryatsinze.
icyo kirego cyatanzwe ejo ku cyumweru cyahamagariye urukiko rw'igihugu rushinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga guca neza urubanza ku watsinze amatora nk'uko bigaragara mu nyandiko ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byabonye. Mu kirego cyaryo ishyaka Podemos ryasabye urukiko kongera kubarura amajwi yose yavuye mu itora rivuga ko hari ibintu byinshi bitagenze neza. Komisiyo y'amatora kuwa kane yatangaje ko umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi rya Frelimo Daniel Chapo ari we watsinze na 71% by'amajwi n'imyanya 195 kuri 250 y'inteko ishinga amategeko. Iryo shyaka Podemos ryashyize ahagaragara amajwi ryabaruye ubwaryo rivuga ko umukandida waryo Venancio Mondlane yatsinze na 53.3% by'amajwi n'imyanya 138 mu nteko ishinga amategeko. Mu bujurire bwaryo mu rukiko, Podemos yasabye ibiro by'amatora gutanga ibisobanuro birambuye byerekana uko bateranyije amajwi bahaye komisiyo y'amatora. Abayobozi mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bavuze ko bagaragarijwe ibitaragenze neza mu ibarura ry'amajwi n'ibyahinduwe bidafite ishingiro ku majwi yabaruwe ku biro by'itora no ku rwego rw'akarere. Mu bibasiwe n'urwo rugomo rero harimo n'abanyarwanda batuye muri icyo gihugu. Iyi nkuru turayigarukaho mu buryo burambuye mu gice cya kabiri cy'aya makuru, ntimujye kure. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa3.radio.voa.com. Ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram na YouTube, adrese yacu ni VOA Radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Radio Ijwi ry'Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi, abacuruza ibicuruzwa biva mu mahanga barasaba abakuru b'ibihugu bigize umuryango COMESA uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika gukuraho inzitizi zibangamira ubucuruzi bwabo. Ni mu gihe hasigaye iminsi 3 ngo inama ya 23 ihuza abagize uyu muryango iteranire mu Burundi. Inkuru Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye. Ibikorwa by'ibanze by'iyo nama byatangujwe kuri uyu wa mbere n'ihuriro rigira 17 hamwe n'ihayanishwa gurisha hagati y'abagwizatunga n'abadandaza ndengambibe bava mu bihugu 21 bigize uwo muryango. Amakuru umukunzi w'Ijwi ry'Amerika yakuye mu mugwi uri kutunganya ibikorwa avuga ko abagwizatunga barenga 800 aribo bitavye iryo hayanishwa. Ku ruhande rw'abarundi, abadandaza ndengambibe barashima kubona iyo nama yakiriwe n'u Burundi, ariko baridoga ko inzitizi zikiri nyinshi iyo bashoye ibidandazwa byabo mu bihugu by'uyu muryango wa COMESA. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bari ku mupaka w'u Burundi na Kongo biyumviye ibi bivugwa n'abadandaza. Abo badandaza bavuganye nabo nabajabukana muri Kongo mu turere twa Murongwe, Uvira, Runingu, Sange, Kamanyora, Kavimvira na Karamabenge. Ibidandazwa by'amazi, imitobe itandukanye, ifi, isima, ibyuma byo kubaka n'impuzu. Iyo bajanye ibyo bicuruzwa byabo niboroherezwa. Muri Kongo afise nk'akantu k'ubushefu gatoya ategerezwa kuguhagarika, kandi aguhagaritse amahera utegerezwa kuyatanga. Kila muntu wese yiyadukije ategerezwa kuguhagarika. Urumva ntibyoroshe, ugasanga nyene ya nyungu nari kunguka ugasanga iragabanutse. Uratanga amahera menshi gose. Kila muntu wese aza yigira umushefu. Urashobora no guhura n'umuntu akaca kuhagarika ibidandazwa ngo zana amahera, kandi utayamuhaye wirirwa ngaho. Nta matike baduha, ntaco bakubwira kugira gusa duhaye amafaranga gusa, kandi nta rupapuro baguha gwemeza. Mw'ihuriro ry'abadandaza b'u Burundi CFCIB bavuga ko bashima cyane ugukorana hagati y'ibihugu by'uyo muryango wa COMESA. No mu gihe ibibazo bibonetse ku ruhande urucanke ruriya, hariho uburyo bwashizweho bavuganiramwo ikibazo cibonekeje kigatora inyishu. Umushingamateka Olivier Suguru arongoye ihuriro ry'abadandaza b'u Burundi CFCIB kuri izo ngorane z'abadandaza b'abarundi ikinica basaba. Igihe ibibazo nk'ibyo bishitse nuko abadandaza bitumenyesha hakiri kare, bakamenyesha ihuriro ry'abagwizatunga CFCIB, kuko dusanga dufitaniye amasezerano hagati ya Chambre de Commerce ya Congo FEC na Chambre de Commerce y'Uburundi CFCIB, kugira ngo umudandaza agize ikibazo mu gihugu kinaka muri ibihugu byacu ko ari bibiri dushoboye gufashanya. N'abarundi bagize ikibazo rero kuri kote ya Congo, nuko bitumenyesha hakiri kare, tuje duhamagara abagenzi bacu ko dusanga dufitaniye amasezerano amatugaheza namwe bakabatunganiriza. Umwe muri abo badandaza n'umugabo agendana ubumuga yari mu Gatumba ku Rugarika. Urudandazwa ndengambibe arumazemo hafi imyaka 2, byamukuye gusegerereza kandi bimutungiye umuryango. Hamwe na mugenzi we w'umufasoni bose batashimye ko imyirondoro yabo imenyekana, basaba ko bakuru w'ibihugu bagiye gukorana mu nama yo kuwa 4 bovugana ibyo bibazo bagira mu nzira bigatora umuti ubutagisubira inyuma.
inzira ntiyoroshe, dusaba ko abakuru b'ibihugu bagiye kuvugana bo kwicara bakayaga kugira ngo abo bantu batuburabuza nabo bareke kutuburabuza, hanyuma dukore twidegembya. Iyo turiko turagenda umuntu avuga ati aha hantu mbega ndahaca gute, naho ntitugenda umutima udatekanye. nkatwe badandaza bato bato twosaba ko n'ukuri nka kote ya Kongo mu Burundi vyofuma kote ya Kongo ko hogabanuka ibintu vyo kuza barasaba amafaranga, bakavugana bakaza baratworohereza. Mu bushikiranganji bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi mu Burundi, Chantal Nijimbere Burongo yarahumuriza abo badandaza ndengambibe ku muti w'ivyo bibazo uzoboneka kuri uyu wa 30 Gitugutu ku mupaka Uburundi buhana na Kongo. Regime commercial simplifié irakora hagati y'ibihugu biri muri komeza, ndetse hano mu Burundi kazoyitanguza ku itariki 30 ukwezi kw'icumi uno mwaka nyene ku mupaka wo mu Gatumba hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu abakora urudandazo njabukambibe tarenze amafaranga 2,000 y'amadolari ku munsi bazoheza boroherwe kuko bazogira amadeclaration bakoresheje iyo procedure ibafasha gutamara umwanya munini no gushobora kujabukana ibidandazwa byabo vyoroshe. Igihe umunyamabanga mukuru wa Komesa Chiresh Kapopwe yariko yugurura iryo huriro, yahumurije abadandaza. Komesa Secretariat is working closely with civil. Ubunyamabanga bw'umuryango Komesa buriko burakorana cyane n'ihuriro ry'abacuruza n'abagwizatunga b'uwo muryango CBC kugira ngo hatezwe imbere ukwishira n'ukwizana kw'abantu no guhanahana ibidandazwa mu karere ka Komesa. Biciye mu korohereza abadandaza mu karere, dutegerezwa gukuraho intambamyi. Aha rero ndahashimike ko ntidushobora kubandanya tuvuga ibijanye no kwinjira mu karere mu gihe ibyo kwishira no kwizana bikitugoye cyane. Raporo y'ubudandaji yo mu mwaka wa 2023 y'umuryango wa Komesa yerekana ko uwo muryango wose ugizwe n'abantu 640 hamwe n'urugero rw'ubutunzi rungana n'imiliyaridi 194. Mu bidandaza bihanahanwa mu miryango ya Komesa, EAC na Sadeke, ibice birenga 70% byabyo bica mu muryango wa Komesa. Iyo raporo igaragaza ko Burundi bushorera muri uyo muryango ibidandazwa bifise agaciro k'imiliyoni 45 z'amadolari, bugasumira mu masoko mpuzamakungu y'uwo muryango ibidandazwa bifise agaciro k'imiliyoni 180 z'amadolari. Umuryango w'isoko rusange ryo mu buseruko no mu manuko bwa Afrika Komesa wavutse mu kwezi kwa12 umwaka wa 1994 usubiriye uwundi muryango w'isoko rusange ZEPO wari wavutse mu 1981. Uburundi bukaba bwatanguranye nawo. Nk'uko twabibabwiye mu makuru yo hirya no hino, abanyarwanda batuye mu gihugu cya Mozambique batewe ubwoba n'imvururu zimaze iminsi muri icyo gihugu zakurikiye amatora yateje ibibazo yabaye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 10. Komisiyo y'amatora y'icyo gihugu yemeje ko Daniel Chapo, kandida w'ishyaka Frelimo riri ku butegetsi, yatsinze. Uwo bari bahanganye cyane mu matora, Venancio Mondlane, yanze kwemera ibyavuye mu matora, agashimangira ko amatora yibwe kuva kirangira. Yemeza ko ari wowe yatsinze. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Cleophas Habiyaremye uyobora ishyirahamwe ry'impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique, uvuga ko amaduka 4 y'abanyarwanda ari mu yasenywe akanasahurwa. Ubu n'ibyo tuvugana ku wa mbere navuga ko hari umutuzo waba watangiye nko ku wa gatanu, ku wa gatandatu, icyumweru n'umunsi ku wa mbere cyangwa aho watushe. Uretse ko bitavuga ko ibyo bikorwa by'imyigaragambyo byarangiye kubera ko hakomeje kuboneka amatangazo avuga ko bazakomeza. Reka ko byabaye nabi cyane ku munsi wa mbere hari ku itariki 24 z'icyumweru cyashize, byongera kuba nabi cyane ku munsi wa 4 hari ku itariki 25 z'icyumweru cyashize. Icyo gihe n'imyabwo nyine hangijwe ibintu byinshi, amamodoka, amazu y'ubucuruzi, ibintu byinshi byarangije ku buryo nyine nk'uko wabyumvise harimo n'abanyarwanda bagizemo ingorane. Twibande gato ku banyarwanda. Abibasiwe ni abanyarwanda basanzwe bakora iki? Ese hari aho bahuriye na politiki yo muri icyo gihugu? Mu by'ukuri ntaho bahuriye na politiki ya kino gihugu, gusa nuko niba twese turi mu mujyi wa Maputo akaba hari kubera imyigaragambyo ikomeye cyane, hari nyine abagira ibyago bakayikora, baba abanyagihugu cyangwa abanyamahanga. Natwe rero nuko byagenze, hari n'abanyarwanda bagize ingorane. Imibare mfite wenda ndahamya neza ko ari yose, hari nk'abanyarwanda 4 amaduka yabo yangijwe. Mwabo 4 harimo amaduka 2 y'abantu kuko bari mu cyo bita diaspora,
hari n'amaduka y'impunzi. Ubwo rero bikaba byaribasiye impande zombi. Yewe harimo n'abandi banyamahanga ndumva hari iduka ry'umushinwa nzi naryo ryangijwe, ntubizi ko hari iduka ry'umurundi ryaba ryarangijwe, hari n'amaduka y'abanyagihugu yangijwe, n'amaduka y'abanyagihugu yagiye atwikwa. Mu by'ukuri yibasiye hafi ubwoko bwose, uwagiye agira ibyago yagiye abigwamo. Bivuze ko bitari umugambi ugambiriye abanyarwanda gusa, ahubwo ni ibikorwa by'urugomo byakorewe abacuruzi batandukanye muri icyo gihugu. Njyewe uko nabibonye ni ibikorwa by'urugomo byototeye nyine abacuruzi bari muri kino gihugu cyangwa se n'abatari abacuruzi, kuko nk'ayo mu maduka yatwitse tunemeza neza ko bari abacuruzi. Ni abantu bari batashye bavuye ku kazi bakagera ahantu bagasanga byakomeye, bakagira ibyago bakagwa muri ako gace, imodoka zabo bakazitwika. Ntabwo byibasiye ubwoko, ni ukuvuga ngo abenshi bagiye babigwamo bitewe n'akarere baherereyemo. Hanyuma Bwana Habiyaremye, ku bantu wenda batakurikiraniye hafi ibibera muri Mozambique muri iyi minsi nyuma y'amatora aherutse, imbarutso y'ibi bibazo y'urwo rugomo yaba ari iyihe? Abantu barapfa iki? Ikibazo ni iki? Mu by'ukuri imyigaragambyo iri kuba muri kino gihugu iri guturuka nyine ku byavuye mu matora. Komisiyo ishinzwe gutunganya amatora yemeza ko ishyaka ryari ku butegetsi ryatsinze aya matora, ariko noneho abo muri opozisiyo nabo abatavuga n'umwe n'ubutegetsi bakavuga bati ni ukubeshya, twaribwe ndetse twatsinze amatora. Imyigaragambyo ituruka muri uko kuntu kutemeranwa ku byo komisiyo ishinzwe gutunganya amatora yaje. Ese mu mboni zanyu Bwana Cleophas Habiyaremye, murabona ibintu bigana he? Ese hari icyizere cy'uko urwo rugomo ruzagabanuka, cyangwa se mufite impungenge z'uko bishobora gukomeza kuba bibi kurushaho? Kugeza umunota tuvugana ntabwo nakubwira ngo bisa nkaho byarangiye, ariko dukomeje kugira icyizere ko byanga bikunda bazagera bakumvikana. Ibyo ndabibera ko ishyaka riri ku butegetsi nyine ari naryo rivuga ko komisiyo itunganya gutanga amategeko avuga ko ryatinze, yemera ko ishobora kugirana imishyikirano n'abo ngabo batemera ibyavuye muri komisiyo ishinzwe gutunganya amatora. Nabo kandi numva bavuga ko bemereye imishyikirano, gusa wenda komisiyo bagenda bashyiraho nizo zishobora gutinza ibintu, ariko ubu ngubu impande zombi zizera ko zishobora gushyikirana. Akaba rero twizera ko imishyikirano mu kibaye byatanga agahenge, abantu bakongera bakabaho neza mu gihugu cya Mozambique. Hanyuma se nkamwe muhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziri mu gihugu cya Mozambique, ubutumwa muha bagenzi banyu ni ubuhe? Ni gute bakwiye kwitwara muri iyi minsi icyo gihugu gisa nkaho kirimo ikintu kimeze nk'akaduruvayo? Mu by'ukuri ikintu twabwira nyine bene bacu b'abanyarwanda ni uko bakomeza gukurikirana amakuru, noneho bakirinda kandi kwivanga mu bintu bitatureba, kuko iyi politiki ntaho duhurira nayo. Twebwe turi abanyamahanga, by'umwihariko njye ni impunzi, ntabwo impunzi zemewe gukora politiki muri Mozambique. Ubwo rero turakomeza tukareba uko bigenda, tugahana amakuru kugira ngo hagize umuntu wacu wagira ikibazo dushobora kumutabara, tukaba twahura tugatabara. Ikindi ni uko twakomeza kwirindira nyine inzego zishinzwe umutekano, igihe bibaye ngombwa ukaba watabaza. Numva aricyo navuga. Cleophas Habiyaremye, ukuriye impunzi z'abanyarwanda ziri mu gihugu cya Mozambique, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Namwe ndabashimiye ko mugitekerezaho buri gihe. Timo twumva amatora rusange azaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 5 yo ku kwezi kwa 11 gutaha. Muri ayo matora abanyamerika bahanze amaso abanyapolitiki babiri bariko bahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu. Abo ni Vice Perezida Kamala Harris watanzwe n'ishyaka ry'abademokrate na Donald Trump wigeze kuba perezida watanzwe n'ishyaka ry'abarepublikani. Tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu. Umunyarwanda Jacques Muhire wari umaze imyaka igera muri 30 haburanye n'umuryango bahujwe ku mugaragaro ku gicamunsi cyo ku Cyumweru n'Ijwi ry'Amerika. Umuhango wabereye mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera. Eric Bagirubusa yarahari. Umuhango wo kwakira Jacques Muhire watangiriye mu rusengero rwa Kiliziya Gatolika kuri paruwasi ya Mayange mu Bugesera. Padiri abanza kumuha umugisha mbere yo kwerekeza kwa mushiki we. Niwe soko y'ubuzima kandi niwe uwavutse wese aba ari mu biganza byawe. Ndagushimira uko warinze uyu mwana Muhire. Kandi kwa mushiki wa Muhire ni mu mudugudu wa Taba, naho kwa Muhire ni mu mudugudu wa Kiruhura, bombi mu kagari ka Kagenge Imayange mu Bugesera. Kwa Silvia Ingabire ariwe mushiki wa Muhire twasanze imbaga yakubise yuzuye. Muhire yakirijwe amashyi n'impundu. Reka rero twakira abashyitsi n'amashyi menshi bayobowe na Imana Bosco.
mu rugo kwa mushiki wa Muhire kubera imbaga yabaje kumwakira kubona aho wakandagira byari ihurizo. Kwa mushiki we basengera mu idini ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, bafashe umwanya uhagije bamuhimbira indirimbo zakunze kuzamura amarangamutima y'imbaga yari hateraniye. Hashize imyaka myinshi imitima yacishavuye, twibuka umuvandimwe wacu twatandukanijwe n'amage. Muri izo ndirimbo kandi harimo n'iyibumbatiye insanganyamatsiko ku kiganiro Agasaro kaburaga cya Murisanga. Nugarukaraba nkabaya kwambuye umunezero, ubwigunge bukabona kito, wimoreba mbedora akazuba. Muri ibi birori kuri Muhire wari umaze imyaka 30 yaraburanye n'umuryango byamurenze, byari bigoye kugira icyo avuga mu ruhame kubera amarira y'ibyishimo. Kuri umunota no kuri isaha n'ibyishimo gusa muri nge, kuko umutima wakingurutse kandi n'uri hano wese arabibona ko ari bineza neza. Bishingiye kuba nahuye na mushiki wanjye Sylvia, umuntu bamaze imyaka 30 mutabonana, kongera guhura ni ibyishimo gusa. Ibi neza kubw'ibi birori no kuri mushiki wa Muhire Ingabire byaruko. Kuri uyu munota w'ibirori bikomeye byo kwakira umuvandimwe wanjye Muhire Jacques, umwe wenyine mfite kuri iyi si, umutima wanjye ufite ibyishimo utabasha kumva, kuko nawe urabizi kubaho uri umwe uri nyakamwe. Sinkiri nyakamwe, ndavuga nti musaza wanjye nkamuhamagara kenshi kuri telefone nkumva umutima wanjye wararuhutse cyane. Uyu munsi rero byabaye akarusho kuko nabambazaga ngo Muhire waramubonye, bamubonye ku mugaragaro. Isumayiri Mbihariyimana ni umugabo wa Ingabire, umva uko yakiriye kuba abonye muramu watarazi ko akiriho. Kuba uyu munsi abana babona nyirarume bumvise ko ahari, ibyishimo byabaye byinshi. Ubu rero kuba mfite muramu wanjye nanjye nagenda nkicarana nawe tukavuga byinshi, kuko hari amabanga abantu benshi badakunda kuvugana, ariko kwicarana nawe tukajya inama tukubaka umuryango biranejeje cyane. Muhire na Ingabire nyuma yo guhuzwa n'ikiganiro Agasaro kaburaga, hari icyo babwira abandi bataragira amahirwe yo kubona abavandimwe babo. Abantu bose babasha gukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro nibafungure kenshi, ahubwo bumva amakuru, bahanahana amakuru, ko hari abantu barangisha abantu amakuru ntagende neza bakabataziyumvisha, ko ugasanga babumvishe babazi. Ni ukuri nibabwirane, bahabeho komunikasiyo. Icyo nabwira abakurikira radiyo Ijwi ry'Amerika mu Gasaro kaburaga, kiriya kiganiro nk'uko nabivuze ubushize, nabonye ari nk'umugambi w'Imana wo guhuza abantu bagiye baburana n'ababo. Kiriya kiganiro bagikurikirane cyane rero, ntabwo ari ibintu byo gupapira, ahubwo biragaragara ko ari ibintu bya nyabyo. Umusaza Epimake Musabyimana wareze Muhire kuva mu 1997 amukuye mu kigo cy'imfubyi, yasabye imbaga yaraho kurushaho kwimika urukundo. Nakoze ibyo nshobora, Imana yanshoboje bavandimwe, n'ubu nzakomeza mbikora igihe cyose nzaba ngihumeka. Namwe nabasabira kugira ngo tuzagire ikintu cy'urukundo. Amen. Kuba ari bitabiriye kwakira Muhire mu muryango nabibyishimo byari byose. Nongeye gushimishwa n'uyu mwana wari warabuze mu myaka 35 ni myinshi. Mu by'ukuri turishimye cyane. Twese twaje kubera icyizere, twizeye ko Imana yabakoresheje mukabona abandi bantu, n'abataraboneka bazaboneka. Utazaboneka ntituzamubabaza. Ku rwacu ruhande nk'abaturage, iyi radiyo turasaba kwiranga abakozi bayo, Uwiteka bazabaho ubugingo buhoraho. Kandi natwe n'abantu bacu twaburanye tugira imiteguro, abakiriho bitegure kugaruka kwa Kristo turi bugufi. Muhire ari mu bantu bagera kuri 68 Ijwi ry'Amerika imaze guhuza n'imiryango yabo nyuma y'imyaka 3 itangije ikiganiro Agasaro kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Muri uyu muhango wo guhuza Muhire n'abavandimwe, ikijisho ry'umunyamakuru ridasigana n'amatwi ye byasigaranye, byumvikana ko hakira abatari bake bakinyotewe no kubona babo batandukanye kurwa amateka asharira u Rwanda rwanyuzemo. Nk'abatuye Mayange batubwiraga ko ababo baburaniye mu mashyamba ya Kongo, gusa bari cyafite icyizere cyo kwakirwa mu kiganiro Agasaro kaburaga no kubona babo. Bagira Ijwi ry'Amerika mu Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo baratora umukuru w'igihugu kugera kuwa 2 w'icyumweru gitaha, tariki 5 y'ukwezi kwa 11. Nyamara amajwi yabo siyo yonyine azemeza umukuru w'igihugu mushya. Ijambo rya nyuma nk'uko itegeko nshinga rya Amerika ribiteganya kuva igihugu kibayeho ni irya koleji y'abatora. Mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibirebana n'aya matora, turarebera hamwe icyo koleji y'abatora ari cyo n'ukuntu ikora. Thomas Kamirindi. Iyo umuturage agiye gutora, ku rupapuro rwabugenewe asangaho amazina y'abakandida bose, akihitiramo umwe. Abakandida bavugwa cyane muri aya matora ni 2 biyandikishije muri leta zose n'umurwa mukuru w'igihugu Washington DC. DC ni ukuvuga District of Columbia.
aba ni visi perezida wa repubulika Kamala Harris uhagarariye ishyaka ry'abademokrate n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump w'ishyaka ry'abarepublikani. Nyamara hari n'abandi bakandida nubwo bo batiyandikishije mu matora yo muri buri leta. Twavuga nka Chase Oliver, kandida wa Libertarian Party, umutegarugori Jill Stein wa Green Party wanarihagarariye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2012 no mu 2016 ariko ntabashe kurenga umutaru, n'abandi batatu biyamamaza ku giti cyabo. Aba bose rero uko ari 7 nibo rubanda barimo batoramo muri leta zitandukanye. Ariko rero iyo abaturage batoye mu by'ukuri baba bahisemo itsinda ry'abitwa abatora bakuru. Iri tsinda niryo ryitwa koleji y'abatora. Koleji y'abatora ariko si inteko ihoraho cyangwa se imwe yicara hamwe, ahubwo igizwe n'inteko z'abatora bakuru muri buri leta. Nyuma y'itora rya rubanda, izi nteko nazo ziteranira umunsi umwe mu murwa mukuru wa buri leta, noneho nazo zigatora umukuru w'igihugu. Rero biba buri myaka 4 mu matora ya perezida wa repubulika yonyine gusa. Koleji y'abatora yanditse mu itegeko nshinga. Abaryanditse mu 1787 bagize impaka ndende zo kumenya uko umukuru w'igihugu agomba gutorwa. Bamwe bari bashyigikiye ko ashyirwaho na Congress, ariyo nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu. Abandi bo bari bakomeye cyane bikomeye ku gitekerezo cy'uko abaturage aribo bagomba kwitorera umuyobozi w'igihugu cyabo. Aba rero banditse itegeko nshinga bafashe umwanzuro, bandika ko perezida wa repubulika azajya atorwa na rubanda ariko yemezwe na koleji y'abatora. Koleji y'abatora igizwe n'abaturage, umubare wabo ungana n'uw'abagize Congress, hiyongereyeho n'aba Washington DC. Muri iki gihe abagize koleji y'abatora bose hamwe ni 538, ni ukuvuga 535 bo muri leta zose na 3 bo muri DC. Buri leta igira umubare munini cyangwa muto nk'uko bimeze muri Congress bitewe n'ukuntu ituwe. Professor Nathaniel Burkhead, mwarimu wa siyanse za politiki muri kaminuza ya leta ya Kansas State University, araduha urugero. Wyoming has 1 member of the House of Representatives and 2 senators. Wyoming ifite depite umwe n'abasenateri 2 muri kongere, bityo ifite abantu 3 muri koleji y'abatora yayo. California ya mbere ituwe cyane kuruta izindi, ifite abadepite 52 n'abasenateri 2 muri kongere, bivuze ko koleji y'abatora yayo ari abantu 54. Wyoming inganya n'izindi leta 5 nazo zidatuwe cyane, arizo Alaska, Delaware, North Dakota, South Dakota, Vermont, hiyongereyeho na DC. Amatora narangira mu cyumweru gitaha hazakurikiraho amabarura y'amajwi birumvikana. Koleji y'abatora yo izaterana ku itariki ya 17 y'ukwa 12 kugira ngo yemeze umukuru w'igihugu mushya ihereye ku majwi yavuye muri rubanda. Professor Nathaniel Burkhead. Rather than having a national popular vote, each state has a given set of electors. Aho gutorwa na rubanda, buri leta ifite umubare w'abatora bakuru. Kandida ubonye amajwi menshi y'abaturage muri buri leta niwe wegukana amajwi y'abatora bakuru bose. Ibi niko bimeze muri leta 48 muri 50 zigize igihugu no muri DC. Kandida uje imbere mu majwi ya rubanda niwe koleji y'abatora yose yemeza. Naho muri leta 2, Nebraska na Maine, zo amajwi ya koleji y'abatora ajya kuri kandida bikurikije uko atsinze muri buri karere k'itora kazo. Uzaba perezida wa repubulika agomba kwegukana byibura amajwi 270 kuri 538 yo muri koleji y'abatora. Koleji y'abatora nirangiza imirimo yayo izabyoherereza Congress. Iyi nayo izaterana ku itariki ya 6 y'ukwa mbere gutaha, itangaze burundu amazina ya perezida wa repubulika mushya na visi perezida we bazategeka leta zunze ubumwe za Amerika muri iyi myaka 4 iri imbere. Nshuti mukomeze kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Amahoro n'amahirwe kuri mwe.